Pirmado ni ang deeds of donation para king Paskuhan Kalulot Bypass Road Project. Ay ning balita ng Laika Gamboa. Pirmado na ning SM Development Corporation at ning lokal na gobyerno ning San Fernando kaya bereng aliwa pang partido ing deeds of donation para king Paskuhan Kalulot Bypass Road Project kapamilatan ning metong seremonya king Heroes Hall. Penimuna ng Mayor Vilma Caluwag ing pirmahan kaya being SM Prime Holdings Incorporated, Land Bank Strategy Group Head, Gabriel Emmanuel Laurel, representante ng SMDC Executive Vice President Grace Evangeline Santana. Agpangking dokumento, donasyon ni Batking SMDC ing gabon na ating sukad, 9,328 square meters, king Del Carmen area ang magsilbing partining bypass road. King pirmahang iti, at tinang legal na batayan ng LGU ning San Fernando, bang isunduing proyekto alayong mamiem mas masalese kimot king trapiko at mas mabilis a koneksyon ibat king Paskuhan hanggang Kalulot. Ako po yung Laika Gamboa, para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen Susuyo.